kwa kutebekana ebyo byona nebitekwa kubaje bit program ni dia Samantha oyine Claire Mirembe izoba nibirabiri na mukaga Sunday eturukumanya nkebyo nehero ko mu kwezi ku 11 Sunday etuyo celebrating ho Kristo Mugabe ebyo byona tureba ukwezi ku 11 twakucinga kurunje munonga ntwetebekaniza ukwezi ku 12 tutegerizo okuzarwa kwa mukama witu Yesu Kristo kongana nakuburize ngo yetebekanisota yaza kuzarwa nkahi eka yawe ryeta umutima go guruguta ebe byono ine ko bitebekanise kurunji omujuni azarwe omumwanyo gushigine ningasho omumwanyo gurukoroje munonga ecweka kitwakabone cweka cyenjiri yitu izoberi necweka cyekigambo kitu kizoberi kandi mukama yaturabiramu yatuhereze imbabazi yatuhereze umuhereza wa Ruhanga Reverend Karhanga Godoni bitoguno umuntu mukuru munonga ubwarya hayahu mwiro buhereza ubwarya han director w'amashomero ga Prime Junior zishakokwe ubwarya han founder wa Breakthrough Bethel Ministries International ejininka center abantu ntuzaho tushaba tukizubwa Kamarhanga korerye imbabazi mbwe ntusime imbabazi ahabwa mukama kutusindi cyane erizobo kutayayisa umuhereza wa Ruhangogo nambwe n'umunkirize tumwakire abanze atoyanjure atutwara umushara nabanyuma tugumize mu program yebare nakushemererwa Reverend abaturekirize nko kukere yanyanjura manyeta Reverend Dr. Gordon Karuhanga nintura kabwohe niyo ndukuruga niyo ndukutura niyo kanja heri kandi niyo mpumuriye no buhereza umuhereza wanje ngo umuhereza we kanisa mu Western Diocese kandi Ruhanganye gurubundi buhereza gukushaba n'abantu baranga bakakomoruka nko kere yanyanjura the founder and director of Breakthrough Bethel Ministries International kandi our prayer center is located metazi Rukumi Wargari Kobe on your right hand kandi the managing director of Shenyi Preparatory School Kabohe amwana Prime Junior Ishaka ntweza titiyo Kereya abana bato ndubashomesa ndubaheza ubuhereza bushikire kandi icyagandi mushomesa kuri Western University nashimerwa Sandeji okwijja kushabana imwe kandi okubagana nimwe kigambo cya Ruhanga katwara kanya tushabe Ruhanga tatayitura Ruhanga umwana Ruhanga mu yerukwera Ruhanga buzima kandi cyakuresera mu nsomo okija ngwenkwato zisumuruke okija kurangira umwaka g'ubusinge iyo ni manifesto yawe itwazaganira mu kigambo ryirizoba kandi ubukwatwa buruho abantu baruhanga tubakutura mu businge konke cyo cyakuresere bwento banduriyo mbere byo kwisha kiteka munonga ecyakuresera mu nso ntwenda mu mukama utireze imbabazi ai enkwatwa na Sunday mu kigambo iki zisumuruke kandi abatine businge babugire umuyizina rya Yesu Kristo Nazareth nanyibaza kucibagana nakireyo nyebembeire nyenda kushaba ngo umuyo watwebembere nabwo twakushemesha cweka dekora hure kigambo iki amagaje gasumuruke kuko narando sumuru ngasheshe family inatandika nayo nabandi bakire kukomoroka kwawe akwanje cyakuresera umunsi Yesu Kristo mukama wetu amen yabane mnonga Reverend kandi ecyahandikire kitu kiriyo muri Isaya ntureba eshura yankaga nemwe umushororo ngo nza kushoma ubwo kubanza no gwa kabiri kuwa kubasa kuba une kitabo cyawe ine Bible yawe nyabura no basa kushoma nitwe umwoyo wa mukama Ruhanga ari aharinye aha kuba mukama ashireho amajuta kuretera aboro ebigambo birungi kushemba abacwekire emitima kumanyisa enkwatwa ebyo kurekurwa n'ababohirwe ebyo kwigurwa ekihome kurangirira abantu omwaka gwa mukama ogw'embabazi n'izoberi Ruhanga witu aruhoreraho enzigo kuhumuriza bona abari kuganya mukama witu asimba abeshemwe bwa mumwa bihorora ejo niyo manifesto ya Kristo yamuresera umunsi politicians n'abembezi n'ababine manifesto zabo banyine kabine manifesto zabo umwaka wo gufutana ko umuntu asetinga manifesto konga Kristo manifesto ye eyebiro nebiro etari khinduka eye 10 points program ninge bindi eye ni yejo tehinduka kwa yabirare no kuwaruguma
ibiro byona kandi kwatahinduka kwa ruhanga na manifesto yedere kuhinduka mu izina ryoha Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Icyamuresere n'ibintu bina icyo kubanza kije kurangirira umwaka gukomoruka abantu baruhanga okuruga umukomoruka amakuru marungi akaija they are afflicted to be set free kandi stane nakwesibwa tubinji clear kimwe muri yebyo nekibi kimwe cyakuhatisa abantu baruhanga bakabura ubusinye bakabura kushemererwa nekibi ekibi kibinyo. Haleluya. kandi Professor Medada cyakutugambira ngo utacyatwire nikikwatura mbone mpurikirize timanye ebiro wamara ryo mu kibecho konka makuru marungi twantegatega amazarwa okukwijja kwa mukomiti Yesu Kristo okumurundi nyina kubisiya ngutaguza kwijja kujuna this time neja nkumucuye manje ezabafuire n'abahurire kandi abashanga bashirire bari mu kitabo cy'amagara abari yazo magara gatagira ki agatabaho. Haleluya. kandi abaraba bakozire bitashemeye abo bari yatwarwa n'enkoze bibi umurro gutagira ki ugutarara mwena sande nyina kwisiya mwejarese Yesu iketara muzana katara politics akaija ngwaba kuturo mbibi bagira ubusinge kare hino umuntu wongezera tona nyura hanga ona nyura kinkunda nywe amagara ganje gakabe entrenched omukibi cyo kweshamba nawo masturbation can the Lord heal ikibi sasira nashangura izina ryo mu kitabo cyo ufa kandi amakuru marungi narandika mu kitabo cy'amagara kandi ngo ikibi kwa kisasira kire tagaruka kucishwa vundi ngo kuburugwizoba erahari na buringiye gwizoba ikibi cyito mukamana yakitwara hare utagaruka kucishwa vundi amakuru marungi tingo manya cyo struggling nacho. I don't know your struggles in your life. Are you struggling with sin? The sins of masturbation, the sins of fornication, the sins of unforgiveness. If you butasasira evrebi abantu kireni tumayawe kacweka yacubwa abagenzi babo umuntu najya ogutinda umusasira no harbaho ki tinshonga ukhatinje ningo okucwira umutima oba no former boyfriend ningo mushaka kutasya yakonagaho sande ginyira kuhumuriza nguhumura agaija kuhumuriza abari mu bukwatwa no kurangira umwaka goha gwa mukama. Haleluya. Sande ginyira kurangirira nguri ikiriza Yesu ngo mushino magaraga waya ture kibi cyawe urahangana kusasira kandi ibi byawe taragaruka kubyishura ubundi. Haleluya. Namba ya kabiri ecyarese Yesu akeija ngo emitume cwekire agishembe twine ibintu bingiye kucuma imitima yetu abo kutugamba umuntu no mankire yana kugamba akuyano nakutayishoke oronda icya kugamba ho kagatari mazima ohora wafa wacengera namwe nabatwire imitama yawe fire agwe bugambe babagambire amakuru marungi akaija kusheme imitima ecwekire no gwawe nagwo guruma kandi urahanga nakukunda no matter what rukundo yatinka y'abantu ni yakanya kace men love love conditionally kukunda uko ine byoyine kukunda hine byakwenda kugoba kukunda uko abasabugire wa musya konkaro hangana kukunda ana conditionally. Haleluya. Mbeno yakira kunejo umutima gwa nagushema tinjo nge biciro umutima gwa ari umucyarakazi clear rigire kunyijaho yashanga mu fellowship mu fellowship twaga nashe bisako naheza yajyatu mwaburi hati nyewe urahanga ho n'ibyange gatakavura nshabire nashaba naherebero umushije wanje akakwatensha yagenda tungine tinde kitugambire konkaga kwatensha yagira ki nejara bo argamurumo araba mishogenje agenda ndi mahara kutura namugira nti munyanya zihumura tuyina ruhanga okushembe miki emitima iwe cyawe ikiriza cyonka ngo Yesu Kristo nakore murumo umugaraga nkaba ningera nawo motoka na nabana tiyana nandi jo yabayine hata nashaba ngira nti mukama mcyaragazo kwaraze kushikomuka ashange ebinchiro
mutima bacyatubira umusheja we oba n'amarogo oba n'imikino oba n'iki ekyamutwire kyona ekyamutuntwize izobere twakishazamu omu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Omukyarakazi we yagiye kushikomuka yashanga omusheja we present sa. Haleluya. Amakuru marungi Yesu Kristo nashembe mutima no gwagugize guta guruma kongana yitenga ki nayitenga ibintu bishatu. Number 1 kwikiriza ngo nuwe. Ecya kabiri nkoko entumwa zabe ziri mu umuryato emituma yabo yacuye kiragwihunga batero manga baremwa konka bajya ngo mukama witi simuka turukutufaho katwaza kufa nkwiyemuka yimusimuko nogwe ihunga ryacurera ihunga rikucyura umutima munyanyaze mama tata nyakuye nkuru shwe nkuru murumuna wanje mwana wanje mpurikirize abekina bojo arokushembe mutima izina rye ni Yesu Kristo. Ecyabagira ati Yesu Kristo zo mutima gwanjye ibyanjye mbibyo tutegeke. It takes no minute. He is much willing to take away the burden and to bind your heart. He is here to bind your heart. Just surrender to him, dear listener. Ecyakashatu ecyarese Yesu Kristo munsi akeja kurangira umwaka gwo kusumurwa abantu binja hero kwekeleya bakomirwe. They are living in complete bondage. They are captives of circumstances, captives of the devil, captives of themselves. Mbwenu asandeji na njana makuru marungi ngo Yesu Kristo kimwe cya muresire o manifesto ye nenko atokusimurwa. Mbwenu tingumanye chikwasire nijya kusharinga ibintu bitano ebikwereka ngo umuntu asibirwe kandi kuri icyo message zakusimurire. I have no doubt as we share you are going to be delivered in the name of Jesus. Kimwe muri yebyo icyo goreka ngo umuntu akomerwe no gukora ekibi akakikoresa bweziriki nyine umujugu navuga ikirore ebire byahingwa kana cyo tugamba ngo nentumo ya stane ati yoni breza stane no bweziriki atabuka ibyankoreye n'ibukuru nawe naho ubujuzi bwa stane connectinga bicyabashije watunge sente mwene bire byarije kungira atomwa warante atinchira umwantuma ya stane atinyo ati ndiye ntumwa ya Ruhanga ademera mu yawe yo kwena kukorere ndya na mwene ariyo nagikora mwene hina bariyo abo kore kibi no bweziriki ino mucyaragazo ngiye kusharinga nawe abena cyakweshamba more than 10 times a day ekibi kino yo nana kikoresa buki obweziriki ajya ati umushije nawe na mwenda mbe nindeko kumuronda ukundi kugira ki ukuchwasika cyona baga mbwira ni mbe nyine tuma nari umuntu naza kugitwa wakatama ngo ari umbukwatwa bwa stane abo kwa nyine nkuru darashwirwe bamuzika ari umusinzi konkaje nyonkanti ni tuma ari ubushambani araho abantu bakore kibi akakikoze obweziri kinga Saint Paul najate kunabeni ndiye entuma ya stane nkampereza stane no buki no bweziri konka Ruhanga simwe ko yamuhinduire obweziri kigo kwereza Ruhanga yabani yo abuta mbweno mpurikirize washanga no kore kibi no bweziri kuza kunywa marwa uganywa unywa nagaba abataganywa waza kushisha umuntu umushisha ukisikeyo mbwe rwana shanga no kore kibi no bweze cyo takumanya gwenshi umanya ngo ugiye nkwatwa. You are a captive and the Lord is here. One of his part of his manifestation is to set free the captives and you are one of them. Sande jiko mpurikirize yakira Yesu Kristo ngumushuma wamagaraga akusumurure. Hallelujah. Obukwato bwa kabiri bureberwa umugire ndwara zo guma nizegaruka izoberi n'imbwano shasha amaguru izoberi yakurataho no shasha umugongo izoberi yakurataho no shasha umunda izoberi yakurataho no shasha misho uzagaruka utandikira ko atandikire uzombasha ngo ndwara tugizire ki tugine. I have met several people have been such characteristics of their lives konka ukimse mukono washaba abantu baranga bagira bata basimuruka mbwe no manyi cyese cyamresere no kuyumbuka wato gwendwara tine ndwara yatarugira ki yatarufutamba umutwe umunda amaguru amanyanya hina bushanga babakebera kujya ngo bine na pressure ukishaba pressure gira ki ekira ino badiro mayanya memorial pressure yibongera every minute ariyo kaba bamutuma mahembe no mabire bihangiye ngo namahembe unaboga kura mbweno bamutayo umutwe gwenda kumwita umugazi wa kana no mushabi part of the team that I lead yandirese mutwashaba umusheje yatutuka barondendwa yabura bamdisyaginga mushanyi mwazebe na mpubujuzi atomutwe kagenda
na ndike ibisiza yamukama mbwenu tingumanye chikomere zaziriye ndwara zitakushoboroka nangu basakuza kuza bagiye muziroho konka bakumbaze nziyongera kuba kubi izobera makuru marungi hino rya rukomorere nkwato ubwo nuwoha Yesu Kristo wa Nazareth ecyamuresere nengwato kusumuruka ecyakandi ubonero bibiri ejyo point ngagergaho ubonero bundi nzeta elements iwe no rware ibintu takushoboroka oyine bizimba no barke amaguru enyindo nzigara no yagura mesho men elements mwene cyo dimo munafite na ibirwiri the right word should be ibirwiri oyine ibirwiri magaragawe muri oyine ibirwiri magaragawe no biraguza tubushoboroka arokutambe ibirwiri izina rye ni Yesu Kristo icyo cyamurese umunsi ecyakandi tugiye temiza umuyogaruka inyuma kandi manifesting umuringo iyo nokora konka watekinga stock umwaka twakereya noronde cyo kozegira kikubura utunga umushara tugunywa marwa tini cyo gukwesa konko wakwate sente mutogana bwo yafa wakwate sente umwana bwo yarwara wakwate sente barono bwo yazo mwirwara hamuri gwizoba esente zitoro umuringo yo betagibade utazbagetingire koko zo mukitanda iyo norota nogenda utakwika gusa orota ryo mukrasi baberuma atkireyo gahizira munongo kushoma atorutun ko munasare bakwire kwirwanya kakashaho kariya kace bakwege zangu gireta ekurema osimuka bano ino bwo kwashanga biri mu magaragawe umanye ngo rumwe ino bukwatwa bwemizimu yogaruka nyuma Yesu chikumurema niki kiciro tine chikurema mukama ecyo ncyo yizira umunsi izoberi surrender to him your life will never be the same again kandi cyamuheru ari umuzimu gwo kweto umuzimu gukwangwa spirit of rejection nozaho kuzarwa bakwanga uzaho kushwerwa bakwanga uzamurumo bakwanga nawe ino mcyagazagaza kwatana bamwiziki nabo bamwizeyo muri washanga ino kwatwa nkowe sandeji manifesto ya Kristo akijangwe nkwatwa zigiresta sumuki at the feet of Jesus kneel and cry to him your life will never be the same again kandi the very last point arabe twete biroto bibi umuntu nagira ati nyewe tingarota gakiroto kirungi narota inenda nazara na yonsya abyamwe umushinja atarakumareba mesho nagaitwa konka in the physical life ogwe tino mushinja kwisha no wisha kwa baza mu relationship igireta atomanya ngo gene mizumu y'ubutashwira iwe okuzo mu kitanda no yabafire no rya nabo rye muri umugenyi no bagabura tokumanya ubugenyi no bwaci rotano y'ubutuzi uyetorotano tesenene ejo na attack ya spirit of death mwene sande nyina kudeclaringa to you ngo toro kufa stani abasabwa nakurumba no kufa kunga kigambo cyarangagire kitenge zaburiga ni 18 umushorongo 15 najya tindufa reka ndiyagumaho manyisa abantu bona mukama yakozere kubiri ibyo kutangaza kwano rumbo muzimu go kufa today I want to declare that you are not going to die kandi ibyantu bibaho clear no shanga ekike cyo rukurugamo abantu batarenze imyaka 50 wasi 58 wasya agenda ino mujagaza nawo gashabana we murimba romo abasaga bampurikirize nyina nkuru akafa ine myaka 50 nyina yafa ine myaka 39 we kuyakiza 39 irakariya mwamana noza kufa achizamurumo kinchimwamana noza kufa zo mukanisa kinchimwamana noza kufa arona na reason yo kuturegereke she lost interest in utter everything mwena ateche yagoze ino amurangire ije niruka ashanga business yanjye mwibe nkora ni nshobora nemba mushaka ashanga business yanjye yemba bagira ati bakundangira new things are for ya umwana manje gutura umwana kamucicira urutaro rutandikiraho nshaba nawe nangu umwe encouraging atwadine fresh bandara ekiro cyo nakara iturasi ibintu mumurugamo muzumgo kufa gwa murugamo nursing officer yagarakamba numogwe ariyo mukari yo mushena himsizi na yankama umuzumgo kufa twagwangira zabriga ni 18 umushoro mnamushanjo tindufa kureka ndiyagumaho manyisa abantu bona imukama akoze kubyo bifutangaza abarakwera bahumura kandi bahumura imyaka yagize ranga yagize reki yagerekire konga bashanga eke yanyu okufa kutarukurugayo umanya ngo ekegenera umumizi yo kufa and ubwiro bwinshi manifesting through evil dreams mbeno ecyamuhero cyarese Yesu no kusettinga free the prisoners abari munchi umuchome cyoha cha stan ngakushuna nakwiha umuchome cyo muzugu stan
ekisande mukama kikukorere akukomorere agwe mu cyombe cy'umuzigo sitani mweno Claire nenda kumarira nebigambe ati wahora kamanya ngo akomerwe akoreki icyo kubanza give your life wholly to Jesus Christ amagarago gahereze Kristo kano marire ibyo abantu nabajunwaho kachi wa mukazi akariyo fellowship na junwa mbwene kwanga ko marateza bishimwe nso bitu bishimwe gateza nso ati nyonka junwa muri cyo kunteganisa ati ngajunwa kuruga mu 20 atakoma nkande shwekechi ati cyo kundafiza abana umwana binji abwenshi magwa bari yombo kwato they don't wholly give their lives to Christ no shanga ari nibyo kwerinza kandi bire clear want to let you understand ngo abantu bire bari yombo kafiri bukuraguza n'abafumu kucira ubwo bukriste bwije mu Uganda abantu bari yombo kafiri muno ati ngani ndegatega ngo abantu bashemere tubagubiza mwana gombe kumire ngeje no more in the ministry of prayer na manyaka kuzireki akuturumu mbweno inaba inokuju ari mukanisa na juno fellowship agirumo nango nashaba nendime nazigamba konkaine nebyo kugira ki ibyo kumurinda ebyishe ngo taka bihumuzansi wazo umakamenji ushanga amajugariya agemyakeriya ofuwa nenge ezabishe kure nkuru bombeshira amashimaro nje gutangaza gakanye nabiri konko shanga enje rwa mushakorode iri hagati ya compound tegwire teshenyukire tubagiyireho mwene hino iri mu cyarakazi akaje umuhara karabana mu mbushwere yarwara barone ndwara yabura ibambye ati yuko buri wanyumuka kuyijaza ija apure senta kushabirwa yagamanije nashaba no bagwasana ajya ati nkabona ntumwabure kunene yo ije wanje yijananye no mwabazi munonga yangira ati umwahure nyewe ndwire nazo mbashaho naremwa naruha ubushwere bwanjye bwaza kufa tingumanye kindwire mbwene umubuzo bubonero buce no rotentenzi kurigisa ati no shasho munda munonga ati uterwa umutwe ati kasho wanyu kari yabacwese muzanye nantabacwese baraye tubitwa batariyo ntwonga ebyo bubonero bumwisho guyangambera mbona muboreka n'abacwese kandi abacweza bari mu kika cyane ati nango mwahure n'amazima atabacweza ayimshurwa bagize bata bari ati tatazara akatugirenje tuye bakazi bashatu kandi nyewe nabengirumo yagisigira urugegere muri gizireki mwere roho nenje roho ni inkuru ati tino kuturamo ati buri muntu nanye kombeka atenje riya kashe butagishenye naye ntumeno kumamwe ndakomuruka ibintu bibene byukoze nenje gagireki ekashwenye ati ninja kugambira nirizataka hotukaga ikintu gigashaba no mushi ngo rwatakanteraga nincheza ngo akakira konkenje twagira bata najya ntinja kwa dimu ne byose mwe nabantu ine bahagatire kwano ndakomoroka surrender to Jesus Christ and say oh to Jesus I surrender oh to him I freely give wakorecho ubukwato turuga kubure bizone na rumwe cyakabiri njyabaga ni mu bintu bitano kire dimu webere kiganze zine okweti sebibi kandi okabyetisa okabyatura ekibi no cyetisa confess and you denounce uchatura nakachi nakanwa cyaje bikiriye cyo cyo bushamara cyo mbindi y'umushambane yisansasiri kandi ndigaruka mbuki you commit yourself not to go back ekibi kuba gushereka efumu 2008 yango okushereka ibyo gushesha bye tarabaje konko kubyatura abo businge haleluya if you want to be peaceful if you want to never to be captive again just repent your sins and renounce them you never be the same again ichakashatu exercise forgiveness ukusasira ebrebi nikintu kigumire umunyankire ekigambo ayamusore ekigambo cyenyi gutezonga nsasira ekigambo cy'umunyankore kureba umushiyo muri ishoti nsasira kandi abatwira hamwe tukubura kurubatana mugenzi wa konko umuntu nagira ati ogo mushija banje tindigira ki tindi musasira ajya ati numusasira stani yabona kugira ki afutanekera mware bana muti umuntu afutama enda ngo mukwato muhende bisi I have had many cases of that nature umuntu atenje mu nkayanje mbura hantama mushija banje ntama atkonka kwa kwatachi atari yo yaje na atembura na misinga njiro businge mutera nakasumu tugamba konka yisha ebituceka mbona umanya ngo kugira ubutasasira
utasasira n'ibyo kuriya bya satani. And forgiveness is food for the devil. Mbona umanye kuba utakusasira ogira oyina abantu binjya boyikorire umanye ngo yuturotekire satani ubuki ubugenyi. Izobere declare the party over abo turutasasire sande jo basasire. Kristo nazakuzarwa magaragaho ebi turabikukomere turugakuvure bobundi. Hallelujah. Second last echa kandi deep your life entirely into prayer and fasting. Abumba gira ngo bugusiba nabatine byo kuri konga Yesu yagira ati bambu baretera beje bumwana bagakomerwe abeje bashaho umuzimu gwabashekerera mwene kubizire Yesu yarese rwari umuzimu gwiruka mwene babu kubaza umuntu babuza mukamwita Yesu Kristo ngwi mukamwita Yesu Kristo twantwara cyo umuzimu ngogwe kikeke yabagita umuzimu ngogwe kikeke ngwende gushaba no kwesibya so oweshemwe atabenja bukushaba kire abantu ba beeping anyo kwete ku beeping nazo Yesu ntambire nyihamwe binkomere nibinganzia tayitisize tasasire yo stane turumbuje nyine igira ki neria mbone hereza Yesu mwanya mu magaragaho umushaba kweza man nimanye ngo kutasasira kigumire ene umuntu wakozere ku munyanyazi akamukora kabakafa mbone yija tumushaba kwa mane yija wetu yagira ati karanga ntiye na family tere twatune prayer meeting ate cyane leta na leta ibintu binije nija kujunwa eshaka no kwetisiza neka yanyu ngo ninye nisire myanya yamawa kagwe sasera kudumira kuna benta kajungu ate nyuma kuna bensha manifesting abishuruka mwenja izabana mwanya uko umuntu ngiye ngo atomuhurunanye nanye mu maro urayize ntibona yenshabera mu munanje azinga zingirwe ibintu byari mirakimwe yandakaba naje nayitisa. There is power in forgiveness. Abampreachers arumwa mano musasa agukutangaza ngokutweshongora mwenu kora beno ndakureba komoroka no kutayirwa no ndakureba ubusinguzi. You want to live a victorious Christian life, exercise forgiveness. Yesu yayigize atenje utsasira ibyo kushesha byetu kukutsasira abatsaiza usasira amabanja gawe ashasira amabanja usasira abina amabanja gawe kukusasira abina biki. So mwene nyenda kweta Luka 10:4 iyo sasira mwene ukimkumuzina ya family yitu imango abumpulikize mbera kuri recho ni nkama kampira mane nayemerere kusasira nayemerera mu izina ya family yitu najyanti mukazi wo twakusasira twanshogo kwenda kufa ati nyo gutinko manya cyane bo yari mutabana wanye nawe kamwine mbona bize kwetisa mwene nasasira muri munangi yakomuruka ikayiti yasomuruka mwene mpulikize nyira kuhamiza ngo arwa mano mugira ki umusasira. And I have chosen to live a forgiving life, and so I am living a victorious life and a happy Christian. Tinyine nyo tinyine bikunganzi mbwene nyonka nkashunwa nasasira nakunda tinshonge bubankora obwenda gubikora left and right ni kushekerera akaruhanga kampereze mbabuza ugira ki zo kusasira. And the presence of God has always moved with me. Nabo kumbuza ngo bita abantu bakira bata nanye ni Yesu nabakiza because I chose to live in the presence of God. Namwe mpurikirize zo mishoga mukama noze ko nakurebye imbabazi ecyamuheru wabano ndakureba ukomora kwa mukama no singura mana gibiroto bibi iwe yezirikire ukuramya no kuhimbiza arimo mukuramya waramya no hurra magaraga ugagira gata abo kwa kuturamya iguru nensi bikinguka. That fellowship of heaven and earth is realized. Mbwenu ninjongwe nakoma umpurikirize mugira kanya ndika kushabesha arazomere gira kanya oramye uhimbise mukama urebe ko murakwe namwenye nagarukira Claire no kwendeza abampurikirize Christmas y'ubusinguzi konka nyino gitahemo uhiteka tekire utababisha nkabici ababashema abo tushoma mu ngiri yaruka abichiba nenda kushoma Matayo 2:25 umushorongo go kubanza kuzagwikomeresha ifumu yabica abashema nabaki n'abanyabwenge abashema bagenda batine majita mbakwakira kishwera turiyombero byo kweteka teka mwene binani ngambana imwe nuko kweteka teka ukujunwa ukwetisa okusasira okushaba no kweteka tekera okuzarwa kuba kwa mukama Yesu Kristo ngwazarwe mituma yitu eshemire nampurikirize yibono itenga Yesu kushemeza mutima gwawe chonka kwazarwa magara go muntu yazo mutima gwo musisi ubusinge bugira buta
obusinge hagati ya ruhanga nawe obusinge bwawe n'omuntu mugenzi wawe tereya nanyiro nkiriza tushabe n'abaturikiriza katushabe ahori ebigambo ebi bitwabagana washanga beno turi umukwato gw'ekibi tinshonga how deep you have been into that sin tinshonga consequences of sin in your life you have had tinshonga ekibe kikukozere kibukozere wikiza Yesu rizana kusasira namwe no kwabahura waha Yesu umutima gwawe akwa message yangu ukiriza Yesu ngumujuna w'amagara gawe the rest will be history ushabe shari gino nkurata njya kugishaba yareke cyetengo cy'umutima gwawe ugishabe no nkuratira kama wanje Yesu erizoba nayereba namanya kundi umusisi kandi konsisire bingi namanya mukatishwa na rugo muhanda na rugo mukunda kwawe kunkeri izoba na uro kwigaruka ongerere imbabazi unsasire unshune ushanguriza yanjye n'umustabo cyo kufa wahandika umustabo cyamagara umpindura umwana wawe yebare kunsasira webare kunjuna eshaje gwe yoke cyetengo cy'umutima gwawe yazabye karaka Kristo nazakuza umutima gwawe amagara gawe takaraka kugabegari kama wanje Yesu eriza na yereba namanya ko uri umusisi kunsisire bingi kungana amanya ngo ruhango rukusasira ni jari y'umuyakasheshe umpurugura mweki ndiyamusimanta ongerere imbabazi onyakire nkukundo sasire bibyanje ushangurize yanjye mu kitabo cyo kufa kandi mushaba urandika mu kitabo cy'amagara ompindura umwana wawe webare kunsasira webare kwandika izina yanjye mu kitabo cy'amagara webare kumpindura umwana wawe ko washabe shareje mukama yakusasira namba kugirira imbabazi akusasirire kimwe akozi neshagamaye akwizo moyo we kurugera izo amagara gataga kuba kugabegari kandi abayaba barwire engaro zanye nazimusi arimo solidari yo kwikiriza endwara ya mukama gitambire abarwire mugongo Yesu Kristo akwata mugongo gwakukize abo kushasha umuntu abo kuterwa imitwe no uri umutwe nguranguka ushangwaza gwirara erizani ndangirira okurugombo kwatwa omwizina rya Yesu Kristo Nazareth abo izina rya rigambirwa sana tete manager izobe nindangirira magaragawe yaciro komuroka kwawe abarwire imitwe komoroka mu izina rya Yesu abarwire migongo komoroka mu izina rya Yesu abarira marogo bagatana cegarwa umuntu zabo mu izina rya Yesu Kristo Nazareth abo kushasha amaguru mukama basumurure kandi abatwire mu kwato batarakomanya bwo biroto bibi nindangirira izoba Kristo wazirwa mutuma y'abantu bagakira azarwa umutima gwawe akomorore ibiroto bitaragaka kubire bubundi kandi ohereza ubujuruzi ugambe Yesu Kristo kwa mukama kama barinde abaho busingi abaho mugisha abaheze mbabaze aberogo rugumire kandi abaheze amana go kushaba ugumize mu kubaho kwe kandi umutwazo mu kubaho kwa mukama abo hirirwe bino mugisha aba mukama abarahanga babo umugisha gwa ruhanga tatido ubushobozi bwona umwana mwirukwa gwarimo abahurikiriza ngo barinde ngo bashangire ngo bakize ngo bakomorore ngo bajune ngo bimusye kwisaza rwo mitima eshemire kandi kizibwe umushogo ba Claire na abatebeka nsabona program wese umushogo ngo bayangariye tune kansa Kristo kandi kutaruga TV West nabona abahurikiriza okuyahati no kusibiro byona amina amina yara mnonga reverend kandi na simio watambara nitwe omicweka cengireji omucweka cy'ikigambo cy'ikizoberi na nabagambire ntwatungo mugisho kutungo muhereza warhanga reverend Karhanga Godoni kandi mukamo wiyatorine akamuhereza icyonje cyo kushabira abantu tukakomoroka mukama witu ayengire kwimswa bita ine kitera na hasenta yitu amanyanka Breakthrough Bethel Ministries aho muri Kabohe tutandukane birabiri na munana mpaka biro bishatu mbwe no kubasa kuboye ne cikukomere tukikiriza Yesu kubo mujunu w'amagaragawe buzima hikayo base kumwikiriza ategeke byawe azo mu mutima gwawe ategeke kaya wategeke abana bawe ategeke obushwere bwawe buri kimwe cyona nakibasa ekikuru wamwikiriza akategeke byawe byona program ni ya msimanta twikirize tumureho ntuzagaruka